Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi omurubuli kubwatya nabukuligirirwa na kila muntu. Biyabona sana mwanchi muliyele lwita sendi y'Ensoko ebiro binene tukwalianya asomero birega owadfita tubosanga atumnyegitarito yogota semya amange igoro y'amaroire n'abasemera kwananga kwa bari kubotwara buliyeli aboro byakirima na ndengo kwaligania ilinda tusanga suwamo Wachakabona igagwika omoeli nchinkuru kwa Kerubo Frida tuwate sensemeri y'emitandao Facebook na boiba YouTube gwetera Ensoko TV kolende Jango ngaligani daktari hatomanyena kyakoropa na boye kliniki kyae ngaike kutoka. Karibu sana daktari. Asante sana Frida. Mwancho mwaligere yetane nkuru kuna daktari Moses Ken Mwisarigo. Nkuru asime daktari ya World Fertility Center. World Fertility Center sintuwate kliniki za Bosongo. Aese nyumba ya Uhuru Plaza. Egoroba ya Gateto room 3078. Karibu sana. Asante sana. Daktari Kelia eta naranga umwanchu moligerelia wolia ngato kwaniro muchando arisas. Ngaitinga no muchando beriko gochando umwanchu moligerelia basaite gutwara obumanyi kulinda obumanyi ngo arisas ninge. Arisas ninge. Usinega tonda. Yote igote somubere. Lakini katukua nilio tejenda nile common ya ekero liyo telia kile senda yago kose liyo telia kila stokoro kana aliyese endese enda ase kanyo stokoro ke duodenum ayana mautago sumbwa wandu sana awanta wangi munga tasa sana, especially now stress ya kiliro and what stress nyingi wanogwa kiasi kimoka so abantu mbabwata abantu uri secret yeto gaiga uburuiro bona abantu bagucha bange sana babwata nangenda koteba akaroli yote ya kira senda so wonya bitali tokorokanga peptic ulcer disease Nekereli yote ya kiesenda yago. Inatokoka aso. Imokire. Okay. So, freedom to buate itaikubere kiaso. Nitubuate yego chasse. Ekaruko amerire ndagira. Nitubuate saidi asa kitapini let me say that. Lakini two are common. Ilikuwa medile ndagira ya ure sege kabu keri sege kabu tokuru kende ibono yote na golda tokoro yote ya tokoro tokuru kanga gastric ulcers gastric ulcers esenda ile lakini nimo kutumba kuchimate asina tokuru ke duodenum ase kenyo buigo anda sasi ya choro itu ko yoga duodenal ulcers. We want to work it proven at evidence to what gastric ulcers and to what duodenal ulcers. Lakini abane bali wako yorali ulcers asili ngoro. Like esophagus. Itwali ulcers gutwara ulcers nayo. Lakini kite two what is very common in gastric ulcers na duodenal ulcers. Akarkende daktari nabako tuwareseranga ngige koleta ulcers ichila. Ngige koleta ulcers. Wanta wanga amesandini. Nguru wanta wangi wakukaga. Edengkoro kimi ntubi koleta ulcers mimi ntubi yoka. Koleta ulcers mimi ntubi yoka. Ege ntubi tangani no mududu bacteria kulikunga H. pylori. H. pylori nere kolenta ulcers.
Kwa hivyo huu mdudu akiwa kwa tumbo yako anachokora tumbo, anauma tumbo, anafanya tumbo ina produce a lot of acid. So you take tangani nekero kwa nyolile H pylori. Ubwate bacteria senda yako. Egi mtugia kaberege cholesterol. Next painkiller. When you keep on taking painkillers, ayo mingi dasi painkiller. Painkiller itoko nyora ese chemist. Chikoro kunga non-steroidal anti-inflammatory. Non-steroidal anti-inflammatory ni painkiller mnabono brufen, konfan, diclofenac. Ekero gutumya painkiller yoka ngakintamba abantu barumate Frida batumya painkiller sana. You can imagine umuntu ubwate ulcers. So not ulcers but arthritis. Mugongo kuruma. Onekera kurende chemist mbali ko gande so munyagitari. Utara matuka oro munyagitari notake biji oro mode chwe. Na chiweza korumu wangu watawala simatu. Korumu munyagitari chiwe sairenga. Lakini ese chemist tulikuwa kana korumu munyagitari. Ono abantu bagende se chemist kama mundagiye se chemist oichuli owe gukipenye kile kinyi. Munako okunyi penye kile kinyi. Ikikole ndaliese enda chiaru sana kulili. Ina vitu biko ntasa sibize. Lakini atakukoro science wala to kwa ni ya science. Omanye kese ndelia ito. Ntubu yake asili ugochese. Sana tutungitaka biki asili kese nda ito. Upi nyasale muntu muri. Kuje kimeze ko ngitebu. Nyasale muntu muri. Nyasale kara akubotunga complete. Upi nyasale nkobe kire asili kese nda ito. Hydrochloric acid. Hydrochloric acid nebula tega segokora. Number 1, ego ita germs. Ojo natunya ukwana ega SMB oga ntubuga te germs kinyo soso muni. Ete kenka igo twamerera matego kisenda yitu. Twamerera germs. Wone ka twamerera germs, hydrochloric acid ni sa tungita kaweka ime ega sia no buita germs. Number 2, acid yeli hydrochloric acid ego konye samangana digestion kubune ndagira igenda ko yasoire senda yago goike mix gune acid yeli egere digestion is proper. So you can imagine if you don't have hydrochloric acid anda bana magosa kujia ko ndeze nkoro kuona magosa kujia ko acid yeli yakonye samangana digestion acid yeli yakonya sogota wetajamu enzymes ndio bili komne ndagira ndigo kolega asi bitambuga ati acid yeteyo ndio lakini you just imagine umuntu ogende se chemist obuga telsa sintia kwe akwe antacid on the process baiwo mariogaya ekero umuntu ibo mariogaya amanya gukora acid yesomugo. So what is into the digestive diagram? Kubuna germs kusomo gorogoyo. So we don't need omeprazole, we don't need antacid. You need to heal. You know take time nyasa kabisa acid yo. Lakini nani nyasa ndali muri mnanga kote Frida. Nyasa nanda kabeka li sanku lienda. This is very tough. Ndiba sabu nyasa kabeka li sanku gere acid yo kusamba li sanku lienda. So akaweka what you call a tough membrane senda yago egere ndio watu wasikutwara yasi haya mwisho akaweka kisel jigo produce what you call bicarbonate yani na ekere asije ko kune ego kuna lizankuli yago ndi mimi sana tungita antacid atungita antacid zo mugoro boyini bicarbonate ye kone ko gera yasite basukosamba. No correct. Yeah. That's the science we're talking about. So munte utakire kutwara alsa si somo beroye. Lakini andi tira andi exploring. Exploring singa ngie colent alsa. Yeye ntugene kirikira lent alsa. Tumwade zikuna
Zollinger syndrome. Otuare obubimbe senda yago. Boko kere inde produce a lot of acid. Obubimbe watwade senda yago boko kere acid esokiwe nyinge saidi. Ina tukuna Zollinger syndrome. Na ina beko konta into ulcer. Bono liswali ndeni Frida. Ndage tumbo. Karagande ko yunda karawo manchi muri yakanga maybe chindagira nchiro to ko daktari nchinyare ko data ulcers na stretch na mara kuni ngoma ngoma disana tumbo bona bantu mbale bagoterunga endagira kolentere ulcers ndagira ya kolentere ulcers tubone Tukiye kogeraye ukuje sukuma kolentere ulcers njenguli sumotende ulcers ndagira teri kolentere ulcers petontegera sukuma teri kolentere ulcers lakini ndagira nero rali elie kogere enda yage produce a lot of acid bono kwaro mono and that's what abantu bandi bagotera ngaki ngitindi ko sukuma kwa mfano kagere sukuma ekogere ndagira enda yawe ya produce a lot of acid ngitindi ko gentogete enda yago produce a lot of acid so acid ya very produce nyingi yagera kwaro mwesenda abantu mbali nabona kwa mfano yankoro kumuntu omuntu kunywa amaru nabo endera murume sayi amaru ko gerare acid ya produce enda ya produce a lot of acid igotali ngamaru alenta ulcers but amaru agire enda ya produce a lot of acid akoroma igobono kera muntu aru nyekali bintu bito kumokana kwa mfano kumugana ya to kunywa amaru not because ya alenta ulcers lakini ko gerare acid ya gerare kwa igende omuntu kunywa sigara gofute sigara Mpogerale enda yate wena bwangu. Iwe gosasi debe produce nyingi senda. So mukani na usiti yakore yakufuta sigara. Abantu mbale wa mboli na stress incoherent ulcers. Stress na era coherent ulcers. Takidali era coherent ulcers. Era geranga ko bwate usiti bacteria kiri. H pylori yale ngororo. Kusonye kwa bwate nini kukunya nipeni kila nengo nanu what is ulcers ya manyagochi so bintu unangenda ko teinta ta moja wali mama yaki kali stress ya cholesterol lakini equaxrelate boko nyara kwa ulcers unangenda ko tena because kale stress ya ko unyamasu wa ngo ndabolenzi bwagera to wena bwangaso ekero bwate stress Nko gerere enda yawe ya produce a lot of acid. Ujua ko what ulcers yage enda iguru. So yatumanya kalina ndaga letna coherent ulcers. To wene oliye kere ndaga. Talinga otige chindaga otige ndaga kitekuli. Bia mona sana daktari asako resera. Parende tiango toligireli ebimanyereli mbirevile. Ebimanyereli byo urire bwalsas nebirili. Ignoranga freedom to chalonga to work two types of ulcers. Because the type which now you like to manipulate about the type which you are now you can manipulate about one gender to check him now no aria second you will understand. When you go what a duodeno ulcers aria second you no kuibu songo okoya second you Ekero muntu yakuye seke nyobu inono ukotwale ndunga duodeno ulcer. Number 2. Omuntu uli obwada duodeno ulcer. Akuragira mono. Abantu nabako muka botuko, usensanane ya botuko, emuke gusesa kisa akoliye ndagira. Kagere kera akoliye ndagira ubosongo boli bwese duodena boko gendanse. So these people will love to eat kila wakati nataka kule kila wakati ege ntokende umuntu nabako yo mugoro na robero monene because we are eating too much what do you expect kono ko nyoro mugoro yo vero monene mo monene ko akara koragira iko songo boko gena bona tebile ese duodena na se kenyo kile ekero ko yese kenyo nando kugora gerkerenga usongo wa mako gendanse inabora nyango bwate ndunga duodeno ulcer
Umuntu onde tuli ribono oyo bwate gastric ulcers are different. Oyo bwate gastric ulcers esenda. Igetonda kire senda yi. Kali gotakarage. Akara koragera akuigwaroke. Abwate nausea and vomiting. Nabakuigwaroke na andoroka. Nabakuigwaroke saroke. So abana bantu bakuruka amanyinga kuira bakuruka muza amanyinga umuntu akuruka ndagera after nali ndagera iga 15 minutes 10 to 15 minutes oiguraroke. So babwate nausea and vomiting. Number 2, abantu aba bakuruka gaiga sige kuba bosongo bwabo borege sige kuba gaiga. So babwate what you call a gastric pain. A gastric pain akuigwaro yani agosambeka sige kuba kiyaye. Omuntu nani nangeta ko hoteli igotabwati appetite. Remember that now tali kuigwara age. Igotabwati appetite. Konya kovechagara. Kovechagara ibi tebiro. Konya gutwara ingana hiccup. Ikamu yuru. Ila kovechagara. Kovechagara. Akuja kovechagara. Kila wakati hiccups. Unjibona? Bona abwate. Nare kyongare. Ndebera no sambeka. Wano umuntu ibakunya kwigubaruke, akunya kwigubaruke. Ojo nabaruka manyi kana bakuruke ibintu biko musamba sana kaire asigiye go jabone so umuntu. Nabagutora what you call acid reflux. Usara ile butuko acid yachese kwirinde singo tubiyayo ushtuka. So pain yaye ere iguru. Nangenda gote. Ojo ine the difference. Lakini ari manyiri binde mbirobona. Muna bona karoko genda usine icho nabura genda icho black ire black. Karoko koro mundako ende icho muamuti. Egiye mine kinga umuntu ngwite karamanyinge senda yaye. Bone karamanyinga abere digested. Ekera abichigosoka abichigosoka icho yaye icho kobe muamu. Tukuruka nga malena. Use onyoru abandi kwenda bali chivu atamanyinga nyogo ubridge mono nto wanene. So imanyiri binde mbire bivocha okuwa complication ya chiri nabona kwa mfano nabura manyama manyinga kwere obe paperweight ile kimanyiri kivocha okuwa complication ndi akole ya chiri sumobere. So imanyiri binde bivocha muna muntu ateli kimanyiri kende nikenya wachakire kuwange ndagera gete kile kimanyiri nekero gete ndagira nero guchikoli kwa rumusaidi kuchikoli suguma kwa rumusaidi kuchikoli ndagira bwata mafuta mangi kwa rumusaidi njono kuchikoli maru inde bone mu burugo cyakire ko kane bintu gete none ni manyiro lino tugenda ko kwana. Yes. Okay. Dia kono daktari asokwere tregaso gwagane cyara ngo bunde mbaroba tanga ataragireti cyalsa cyaci ahokire. Kole ndango torigireri nakyo montara nyorobo wenya ekera bwate alsas kwanza alsas ngo bwena chire. Bono. Alsas ngo wenya. Bono. Tutwali nyaki. No tugichikolira linya tutwala ngaki muntu bwata alsas mechando cyagwetera. Communication kira murenge. Ulcers na rekolenti mechande menge frida. Na vera vende cancer yenda. Quando ogni stomach cancer, quando vuoi tu vuoi. Dopo vuoi ulcer neta ki. Allora un tento sì. Punta ki lo vuoi ulcer. Ina, uta vuoi ulcers, na vuoi nyago ja kwenye cancer yenda. Number 2. Ulcers na vera tobo yenda yago. Tobo yenda mbaki ekolende mwisho wenda boni ndaje biyale ndiye senda yago usubu chabo libu mai kwenda sakurunga peritoneum umaje kwanya koleza ngombe ko mbuli ko nyeni kwanya koliyere ado koliweka wona ali ende amatumba ali sakuru zubengore limbe inele kolunga peritoneum. So you can imagine if you develop what you call stomach perforation. Stomach perforation engoro ya tokire ubuchagu akiyese endama esengoro limbe. So kuwena
utakuwa na shida, utapata what you call sepsis. Yani kibakteria bari ndio mmoja utamani. Nochi inchira yendagira. Inchira yendagira ebuate millions of microbacteria. So you can imagine what the munangi yendagira. Yendagira watu babago chini. Freedom tu tuwele yendagira mugo, mutaje gukora cyo kukwadi. Naberega. Wono neji bacteria nejo jintegetendagira. Wono kubwa dine sendagira. Enjira yendagira n'ingerere nchafu saidi kubwa mu bironde gwenza. So chibacteria kirenda, kimo cyandikirende seperitonia. Kikole ndende, kikosoesa amani ndekirende no sepsis. And kika mumeona. Omuntu arasubisa asisenda. Takuwena. Akunya gukungora. Because bacteria just amani. So, in the neighborhood, millions of microbacteria. Let us be careful. You want to work on your stomach profession. Ulcers, navera kolenga what you call intestinal obstruction. Ega tonda kirikere senda. Kikunya kewa nene cues. Kebunge injira yawe yoko yendage. So navera wantu bwata stomach. Ama what you call intestinal obstruction, because umuntu otwalire egetonda kiyabungire injira y'indage. Amanyinga nabalo kwerera nototebile obe bleed amanyinga natwala abantu bwata anemia babwata ulcers. Aya ulcers nabyo kwenda na distress. This is that to what amani una amani also which is stress. So na kiabantu ekero bakinya gitari nyitogokora. Ekero umuntu agokinya gitari ongereza ibimanyiro bye. Abonko monyongo nabwo atubulubwasa kusimikya bwasa bwetire ibimanyiro byanze. Number 2, nabutura agende saidi jogopima because mo bile nare ambete kubukana satira bwatesa. What you call Tanzania onyore ngoro yatoke gaira. Amatumba go cyaso ngoro yume. Nabera era lente confusion umuntu akanaza sana bwati atabwateli natwateli. So tonyore umuntu twamwera mayogo tali kuwena na utora akora uchunguzi saidi is what you call endoscopy. Endoscopy na tukubeketa ya tuligirginda ya ego nebwati ndo nebwati gatolo tubwati gatolo na utora akora ndikuna barium meal dokumwa tengamna mabere onyi bono tomanya wakintu twalire na utora akora ndikuru kunga tura lose echo yae tuligiruse nebwati H. pylori. So tunafanya uchunguzi, ndio tunafanya uchunguzi. Lazima tufanye uchunguzi so that we give the right treatment. You have to make a diagnosis. When you get a mbovu atigeswa. Ni machinero ego pimumu verumo kuruara. Na kite ya gitari machine. We have to make sure that we do the right thing. So to have correct diagnosis. Tuanyote kwa mbovu atasa. Mbovu atasa. Na kitoko kuwendi wa. Wono Frida twatebilenga H. pylori merego ekolenta. So number 1, we have to eradicate. Lazima tutoe H. pylori tuitupe. Itoke kwa tumbo. Ekero umuntu akigese nyagitari yetu ya World Feed. How do we do this? Itoko kwa. Umunyike na yanda korokimo. Aba mtukero bakwa ni nyagitari. Mkwego baye dunga H. pylori kit. Abantu banyule. Kit. Lakini within a very short time nandi what else? The reason is this. Let me give you the 2 reasons. A kit kelija umuntu akwegunya gitari kebwata mayoga tatu. Kebwata what you call clarithromycin, tinetrazole and omeprazole. Clarithromycin igafya no goita H. pylori. Kwa yitire H. pylori. Lakini bondo ngoma itenga mode of transmission. Na kikuwa cyoko nyore H. pylori. H. pylori kwambokera wetere kinezi cyokubwa. So you can imagine abantu bakorosi endagira. Hoteli nkoragero gera litiko.
abantu abange babwate ekiparoli batabwate sasa so eso kuragira onye go kuragira endagire bwate ekiparoli umuntu ukiriza kibitima gokobuya okubwate endagira okwereye kisi ekiparoli noro umuntu wane nakonyereye so ogurire ekiparoli ekwambukira wetera kinyezi abantu bakire sege ebitutume emburange mukire ekiparoli ese roje ogojinywa mati kuma majabu ate ekiparoli abantu bakonya matunda ukire byali ubwateranya matunda okoire wachake usabra kuni ntoyao so wikatumanya ekiparoli ekwambukira wetera usafi ambaye hakuna so kwa nyure lyoge likurunga kwa soma hivi itira ekiparoli nani magonya ekiparoli. So how do we do different? Tunga kitoko kora etafauti. Ekero kwa kile senya kitari ya wafi kitoko kwa ndio tunga probiotics. Kwa kwende bacteria mwete bacteria ibere. Kuna bacteria wabaya na kuna bacteria mzuri. Nakumbuka biology. Kufanya biology. Tulisoma biology high school. Tukaona kuna kitu inaitwa symbiosis life. Symbiotic relationship. Symbiotic relationship ni ogonkonya na gokonya. Freedom. Na vile. Ndio uko na boyfriend. Na kusaidia na wewe unanisaidia. Na kile ndio wako nyumera. Mungu ni mtu kairo toko kwa kirege. Tutake tu mukungu na ndio tunasaje. Umukonya sawa. Thank you. So mwakonyana. So this is what you call symbiotic relationship. Tukobeka chibakteria chindi yesenda kita chibakteria chindi. Bacteria nairingi yasana nyanje kurukunga lactobacillus astrophilus. Lactobacillus astrophilus ne bacteria kaya sene senda egoite bacteria. So tuwa kwa bacteria chindi ya kita chindi. Twamanya gokweli ogolingiri kunga kelp. Yamanya gokowenye nderi bwangu sana. So abantu abange babikisi nitari ya Worldfit onete yotanya kuwena alsa. Yes. Bia mono sana daktari kiyagere biro bite byatanyore na bukumanya mwancho muri eryanga y'ekliniki kigake gotoka agakagotaraga anyora amanya. Sinya kitari ya Worldfit alinga ne nasa suga tukuwena. Tukurwale muri ya manje. Jekero umuntu ubwate buriro bonde bwensi boko gosumbwa tari sinya kitari ya Worldfit. Asinya kitari ya Worldfit tubwate ibintu binde bya. Tubwate dye ere natural. Ini kinjal juga kan. Tubwate dye natural. You see? Ogotumia. Tubwate amafuta ni tukia iko natika na utogoko. Tubwate then perfume very natural. Nandi abagana bakonyire. Bakabaingo itinyomba na chingu cyawe cyo manchiyo. So nowadays abantu bamwe bagochaga. So ine kitari cha Worldfit no tulega Busongo ase nyumba ya Uhuru Plaza. Ole tunacho Uhuru Plaza ogocha mbaka Busongo ga ase mari yitiere ase kibucha kile marikiti. Ukishafika kwa hizo mabucha bucha lyo mwali gocha mate nyobenere kurukuna Uhuru Plaza gose Aliza Plaza. So ime njogorwa ya gatatu room 307A. Oyo Busongo madinje ngotoka Busongo. So anytime mutakuja Busongo nchakonyora. Tubwate kliniki sumu Eldoret ani tubwate kliniki gari Karatina. Abantu wa Nairobi batu support sana to mama yogo almost on daily basis. Abantu ndio bago to watch sana and they love keeping it. Thank you so much for that. Wote konkerese namba ya nesi 0722 245763. Namba ya nesi 0722 245763. Mbia mono asoko tuligereria obutukobye. Mbia mono sana mwancho muri eria kwa beriko gotoligereria kotoga chage tumorobirega gwikabona igatwikira omoeria nabasemerera kwana kwa bere bukwimanya amange kubatikana no borere twabatu gukwanira ritko rero chinkoro kwa Kerubo Frida twara obutuko borobya kima karibu tena sana daktari. Mbia mono